sei partei izango ditugu. Ligaren txanda honetan, eta esango dutela, ligaren sei onenak ditugu lehiak. Lehena irtetera, Zarau ondorena izango da Donostiarra. Bosgarren sailkatua baita dira. Aditxugu denbora gire. Siguiendo con los tiempos de la primera banda, Santoña ha sido el mejor tiempo con 20:26:82. Segundo tiempo para Deustu con 20:33:36. En tercer lugar sería una Otadeguilla con 20:33:38, por lo tanto 2 centésimas más que Deustu. Cuarto lugar para Oriol con 20:46. Quinto, Arconte con 21:02:12. Último lugar para Guecho con 21:12:26. Último lugar de esa primera manga, todavía está por disputar esta segunda. Badirudi lana ona egin dutela ikusiko dugu bigarren txandako hoi. Denbora hoi hobetzen dute. Logikak ala esan ditu. Markatu izin du bera irtera emateko, baita ere irten da. Legeitioko izkuta, ondorengoa Sondera izango dugu, Santurtziko Sondera. Gogoratuko ditugu, denbora, Santurtzek egin dira. Arkontek 21 segundo, 12 eurreneko, eta azkenik Getxo 21 minutu. 12 segundo, 26 eurreneko. Ondoreko irtera. Santurtziko Sondera, izituko gara irtera emateko. 10 segundo. Santurtziko Sondera, hau ezburua, hau zeratzen dela igotzea, horretarako bai dute herriko guztiak. Hiru hori dira relleno horretan. Ondoreko, zerbara izango dugu irtera puntu honetan.
segundu azkarrako Donostiarra, baina oain ikusiko dugu nola diren puntu honetan. Nik esango nuke hobetu egingo duela Donostiarrak Zarauztarren denbora. Arasi izan da, segundo batek hobetu du Donostiarrak Zarauztarren denbora, bederatzi. Berrogeita hamasei, 9.56 para Donostiarra, un segundo mejor que Zarauztarra.
Eso quiere decir que mejora todos los tiempos de la primera manga. Y vamos a continuar con todos los tierra que entran debajo del puente. Entra en las últimas 20 paradas. Azken hogei paradatan izango ditugu. Donostia Rakoak. Bultza gabe, txilla. Gogoratu, segundo batean bigarren ziagoan eta hirugarren ziagoan hemen jakin beharko dugu nola amaitzen duten. Zarauztarren denbora 30:14. Hobetzeko biretan datozti, epainak esango digute hori. 0:08, parada Donostia. Ondorengo, Legeitiarra, baita, Esturias ditugu, azken paradan sartua dira. Hobetu beharreko denbora, 20:08. 12 segundo azkarro ziren Donostiarra baino, hirugarren ziagoan, beraz. Denbora hori hobetzeko bidean dira, baina amaiera arte ezik genezake zer esan. Bai, hobetuko dute, amaitu dute. Primera tripulación en bajar de los 20 minutos con 19:55 para Legeitiarra. Mejor tiempo hasta el momento. Santurtzi, a unas paradas de entrar en el puente. Santurtziarrak parada batzuk. Oraindik falta dituzte, Zubiazpian sartzeko hortik amaiera 21 parada esaten ditugu. Santurtziak zentzen hobetu beharreko denbora. 19:45, gogoratu 4 segundo neketzot zirela, izuntza baino, hirugarren ziagoan. Zalantzan gelditu dira, ala obezen edo ez. Ez dute hobetuko izuntzaren denbora. Ez dute hobetuko. Ez dira urruti izango baina ez dute hobetuko. 3 segundos más para Santurtzi que Legeitiarra. 19:58, tiempo de Santurtzi. Hortatzeko orden ematen, Zubitik helmugara zenbat parada diren 18 paradatan sartu da. Nik hogei esaten den 18 paradatan, beraz